Oh, xikolo xa yini mfo. Xikolo xo register a xikolweni hi 2016 i ya pasa xa 3 years i ya pasa hi 2022 i ko pasa 6 years. How about the course of students? What course kitsalela ka lesithama va ninavelela nchumu. And then leswi ya khalanga va nga vongo va pasini. Hambi mhana mafamba ngo mafamba la ntirha na hi ka chinchini a va ta pasa. So mafamba va lovini so primary va lovini. No, hamba va nga lovanga va ta pasa mhana mafamba because swilo swi swa online. Kuri loko va ku nyika assignment or inani or aku va na class leyi ya tsala exam ya swilo swa tsala online kaya. Loro swilo swo tsala online kaya hambi tuva lesha n'wana yo khalanga xi ta yi tsalela. That's why nge iya ku Mr. Post angana gaweni. Irutura yini gaweni bra mina hambi bot majuli na gaweni. Mfanelo wa n'wana yingisela mashimze I fane na yingisela. Over 45 or over 50 ne. Loko I dyondza xikolo loko mfane mitsala a swi leswi hina hi tsala swona kuma ka jika teacher ku nga bihi jumbani va swi tiva yingisela na ku ke bana a jiya ku na rene man yingisela ni heta ni munhu lonkulu mfo va ngi treat that's why loko va ku fika ka malembe yo karhi wa khomiwa va swi tiva ka ha ri na nchumu lexi nga ta xi achieve vutomi wa swi twisisa ni ta yini degree or diploma ri na 45 years ano va na Jelezi no vula ku vanhu va rhase ngopfu and a hi yena nga ni sungula ku post yini wa swi ti-fans to ti lusa ku ti-artist wa swi vona ni no vona va ku drawing a post va loko khalanga mbale gaweni va ku mbarisa gaweni la yive khoma njani va navelela ni heavyweight wa ta why hi le ka weight yin'we na khalanga ka music wa swi twisisa ni leswi ndleka ka khalanga ani va soul defense phela defense ne hi to ti phikizana ku vanhu defense ta Benny ti madomo. That's why nge iya ku Mr. Post angana gaweni irutura yini gaweni bra mina hambi bot majuli na gaweni. Mfanelo wa n'wana yingisela mashimze I fane na yingisela hambi bot majuli na ro gaweni ne a zange ku rhasiwa ku why Mr. Post ari hava gaweni mhaka bot majuli na gaweni. Bot majuli ve na gaweni Benny Mayengani ve na gaweni swi ya ku gaweni ra yini Dr. Thomas Chauke ve na gaweni magaweni mati ku hambana wa swi twisisa ni phela leri ra khalanga ri onariwa leri era ku ya xikolweni leri xikolo xa yini mfo